ni ada suplemen nak bagi korang putih. Tolonglah fikir-fikirlah sebelum nak jual jenis benda-benda putih ni. Fikir. Basic science. Korang makan tak ada je tiba-tiba melanin dekat kulit tu terus hilang. Tak ada. We are born with it. Okay? Kita cantik je kulit sawo-sawo matang ni. Hi guys, ada tak Dr. Syai ambil apa-apa suplemen untuk kulit? Yes, I ada ambil 2 suplemen for my skin. The first one is zinc and probiotic supplement. This combination of supplement helps to calm down any irritation, inflammation on my skin. And for your information, I punya kulit ni jenis acne prone and very prone to sensitivity, so senang naik merah-merah, and this combination helps a lot in reducing inflammation in my skin. Okay, yang suplemen kedua pula adalah Oxythione. Okay, Oxythione ni adalah glutathione supplement. So glutathione supplement is known for its brightening and also lightening effect. So siapa-siapa yang ada hyperpigmentation, yang inginkan a brighter skin tone, you can always take this supplement. Supplement is not compulsory ya, tapi kalau sesiapa yang nak ambil supplement, it's actually a good additional thing that you can do that helps and benefit your skin in the long run. Okay, siapa yang pernah masuk Watson nak cari suplemen untuk kulit tapi confused? So, boleh tengok video. Apa yang korang kena beli ialah this one, Bio Excellent Cola with Diamond. So, siapa yang rasa kulit dia ada masalah garis halus, wrinkle, jerawat, parut jerawat, kering, kusam, semua benda, dia ni boleh solve. Harga dia RM34.70 sahaja. Untuk saiz ni dia boleh tahan 2 minggu. Yang ini saya sendiri makan ya, saya sendiri yang pakai, so memang tak tipu. So this one dia ada strawberry, dia ada pomegranate, dia ada collagen peptide yang sangat bagus untuk kulit, untuk repair kita punya sel, untuk production sel baru, and also astaxanthin ialah sejenis antioksidan yang akan remove free radical yang membuatkan kita punya masalah kulit. Cara minum dia sehari sekali, better waktu perut kosong sebelum breakfast, bancuh dengan 200 ml air suam, and boleh terus minum sahaja. Rasa dia pun sedap macam rasa delima macam. Kinohimitsu dia ada banyak gila. Dia ada banyak gila daripada yang paling mahal sampailah yang ke paling murah. Tapi today kita akan review yang ini. So dia ada white active, dia ada snow active, dengan satu lagi dia ada cola active. Tapi yang the best version of this punya range ialah this one, snow active. Tolonglah ambil yang this one. Dia ada yeast torula dengan sibakton. Memang bagus untuk kulit, cerahkan boleh, untuk repair kulit yang berjerawat pun boleh. So sekaligus kulit yang merah-merah berjerawat dia akan repair, and also kalau ada dark spot ke, parut jerawat ke pun boleh dia repair. Brand Kinohimitsu ni is actually orang kata trusted brand jugalah, sebab dia memang bukan ini je produk dia, dia banyak gila, banyak range. So boleh try. Dalam dia ada 15 sachet, maksudnya satu paket ni untuk 2 minggu lah, sebab makan satu hari satu kali sebelum breakfast. Harga dia RM39.90, tengah promotion sampai 1 hari bulan 6. Normal price RM40. Okay, ramai juga permintaan untuk review collagen diamond ni, dan kenapa dia punya harga, ya Allah, punya mahal. Jom kita review. So Kinohimitsu collagen diamond ni harga dia RM239 untuk 32 botol, yang satu botol 50 ml. So basically dia kata 2 month supply walaupun 32 botol. Maksudnya kita kena minum 2 hari sekali sahaja. Okay, apa yang best sangat Kinohimitsu collagen diamond ni? Dia ada lychee juice with collagen 5300 mg and also perilla. Lychee juice ni dia sejenis antioksidan. Dia slow down kita punya aging punya proses, dia break down kita punya free radical, dia jaga kita punya kulit lah. Basically lychee juice ni dia macam untuk orang yang lebih kulit lebih matang tu, dia akan slow down. Maksudnya kalau nak dapat wrinkle tu dia akan lambatkan lah proses tu. Also with collagen dia akan repair kita punya skin texture, dia akan baiki balik kita punya skin barrier. Basically kita punya skin structure akan lebih cantik dengan kehadiran collagen ni. Dia mahal sebab collagen dia 5300 mg, berbeza dengan collagen yang lain, dia punya kandungan lebih rendah. Maksudnya ni very concentrated lah. Sebab tu kita kena makan 2 hari sekali saja, sebab consuming too much collagen akan memberikan efek buruk kepada kulit kita. So kena ikut instruction. Kalau dia kata 2 hari sekali, 2 hari sekali. And lastly dia ada perillacid. Ini yang paling orang kata macam rare lah yang dia ada, sebab perillacid ni dia susah nak dapat. And dia bagus untuk anti-inflammatory. So siapa-siapa yang kulit dia ada kemerah-merahan, sensitif, skin barrier rosak, kalau nak try dari segi rawat dalaman, boleh try makan yang ni sebab dia ada perillacid. Memang dia ada anti-inflammatory property. So dia akan calm down kita punya kulit, and also kulit kita akan lebih cantik.
So ada customer review dekat I cara makan yang betul. So kan dia cakap 2 month supply, 32 botol, maksudnya 2 hari sekali kan. So first 2 weeks tu you memang makan 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tapi bila you rasa kulit you dah cantik, you kena kurangkan kekerapan itu. Sebab apa? Macam I cakap tadi, dia punya collagen very concentrated. So daripada 2 hari sekali, you boleh shift kepada 3 hari sekali. Lama-lama bila rasa dah cantik, nak maintain sahaja, makan 3 hari sekali pun dah cukup. Sebab apa? Suplemen rasio untuk kurangkan parut jerawat, bukan vitamin E ya. Suplemen omega 3 boleh bantu kurangkan parut jerawat anda. Omega 3 boleh bantu tambahkan collagen dalam parut jerawat anda dan dia akan bantu baikikan masalah kulit anda. Pengambilan omega 3 semasa ada jerawat yang aktif pun boleh bantu kurangkan parut yang merah. Jadi dapatkan omega 3 suplemen anda daripada farmasi yang terdekat. Kulit wajah kusam dan selalu breakout, antara suplemen yang you always cuba adalah vitamin C, vitamin E, B complex, evening primrose oil, minyak ikan dan juga sarang burung. Dapatkan nasihat dari ahli farmasi dulu ya. Hey, there's no we without you. Oh yeah, oh yeah, oh. So guys, about collagen supplement for the skin. Okay, yang ni ada mixed review sikit. Okay, sebab bila you makan collagen supplement, bila dia masuk dalam perut, your stomach will digest the collagen into amino acids, proline and hydroxyproline. Okay, so nak kata collagen yang korang makan tu akan stay intact and become collagen into you punya skin. Okay, that one is very difficult to prove and we may need more studies to prove the efficacy of collagen supplement. Okay, tetapi because when you consume collagen, some of these amino acids is an important component of hyaluronic acid, so dia boleh indirectly increase hydration of your skin. So bila your skin is well hydrated, nampak macam kulit lebih tegang dan juga lebih anjal. So if collagen supplement works for the skin or not, I leave it to you. If you makan and you rasa it improve your skin quality, go ahead. If it doesn't, just stop. Yang penting still kena jaga kulit seperti biasa. Penjagaan kulit adalah lebih penting dan juga protection against the sun. Alright. Baby, my love keeps getting cute. That's just what I do. And that's just how we do. Yeah, that's just how we do. Show your love like this, yeah. 불러줄래 sing like this, I'll sing with me 한 번 더 ayo. Can you feel my heartbeat? 기다리고 있잖아. 너에게 닿길 바래. Hai, hari ini let's discuss tentang suplemen-suplemen yang boleh bantu untuk whitening skin dan kulit cerah. So the first one is Crystal Tomato. Yang next tu Oxythion. Yang ketiga Nano MD. Anda boleh cuba juga suplemen ini. So my personal favourite is Oxythion sebab dia tak payah ditelan, hanya letak di bawah lidah saja dan dia rasa macam lemon. So sangat baguslah. Kalau suplemen, apa-apa jenis suplemen lah, saya tak sarankan because one thing, berapa lama you nak bergantung pada suplemen tu. Let's say sekarang kita ambil suplemen, kita turun, lepas you stop, dia akan naik balik, confirm dia akan naik balik. Okay, tak ada suplemen yang dia boleh janji, unless dia boleh janji lah. Okay, dia kata confirm you tak akan naik. Okay, I guarantee you mesti akan naik. Okay, so that's why kita kata lebih baik you jangan nak bazir duit, ikut je healthy style. Okay, healthy style in dieting. Okay, just ikut saranan yang kita KKM sarankan atau doktor-doktor sarankan. Okay, atau dietitian pun boleh jumpa, tanya dia macam mana nak diet, cara dia semua. Okay, thank you.